Ugithina mbere kwirorera Inoro TV ni twarikia twina Njoroge wa Githiji kumuramura magatheti riu magatheti mangi ni muthenya wa rucio wona Ngai atukinyeria. Karibu sana haria hothe uri na oringi mwiroreri Geitheka na reke riu twingire thiini wa ndereti mathaa maya ma rucini ndenda tuguthuke nginya kaunti ya Embu. Mubunge wa kaunti ya Embu Mheshimiwa Njoki Njeru Double N niwe twina kithini wa studio. Ngikorwo na kiuria kana mawoni undu wothe ungienda kuigua kuma mwena wa Embu, SMS ni 22488. Mheshimiwa we mwaro ikwaro muno boro wako Kamau ni kwega rucini wana ndie na Kavagara neguo ni mwega nduri na Kavagara ndie na Kavagara na te Kavagara mutu Kavagara yani ndie na kathina ni mwega yes muci Embu kuhana atia Embu gutina thina ni kwega ni naikuo weekend na koguo gutie na thagathaga no agukiriririo piyo na no aturathi na mbere na kurutira andu wira kuringana na uria matuvere manditio ya kumarutira wira thiini wa iturwa kiria mundu avetwe kana kiria avetwe ni aria mamwandikite na nio voters na koguo Embu no agukiriririo tu gutie na Kavagara good hede dare kuore ndaitokeire Embu uguo na ngikiona ni bururi muthaka he kumukoraga green kahua macani ukona ni guthaka kunge wathi nako ugakora kumire runyenje na Manyata ni zoni muno ya majani na kaoa koguo nwa ukorererie kwina green iyo lakini ukathi mwena wa mbere north na mbere south kwira kwa ni semi arid koguo kwina kariwa kidogo kana umagaru koguo nwa ukoreriu majani mari ungikora mwena wa runyenje na Manyata kana kaoa ndungi makora kuria mwena wa mbere north na mbere south uni muguka muno kwina muguka kwina ndengu kwina nthoroko na indo cingi ta icio iria ciumbaga ibataga kumiriria riua kana urugari yes good Mheshimiwa by the way congratulations tondu ndironire uthuthuria urekirwo ni andu megwitwo Infotrack makiuga uri umwe wa atongoria 10 atumia aria mararuta wira wao na njira njega muno haria atumia othe 47 we among top 10 wira waku ni wira uriku urutete wega nginya ugatugo tiga ngwire Kamau mutongoria rathurwa mundu uria ukoragwa muthurite kana muikiritie kura ni aroragia maundu mengi muno nigetha one we mutongoria mwega na ni ta Double N kana women rep wa Embu County ni ngoretwo ngimarutira wira kumaria mamvere kura na mbuge wira uria ngoretwo ngimarutira ni wira mwingi lakini no ambaria tu kidogo kia maria mengi ngoretwo ngimarutira muno makiria program ingi twaragiririo voro wayo na twana miariria thiini wa gikaro giki Kamau iria gucokia eritu cukuru aria magire ciana kana teen mothers program acio ni eritu anini lakini tumetaga teen mothers tondu magire ciana mai secondary either mundu akiumira form 1 akiumira form 2 kana form 3 kana akiumira form 4 no ndanarikia kana ndanagia certificate ya kuthie na mbere na tukimacokia cukuru na njira ya wa mundu kwiyendera na tukithie tukimauragia wa mundu renda kuthie cukuru tondu ti uvoro wa civwa kwire umagora uthie kana andu enywe niwe ukeita kamucemanio kauga renda kuthie kuthoma program iyo ya Restored Hope ni atwigire mbere muno na andu monaga ta program ya siasa kana kwaria matugugo ma siasa na ria program iyo yambiriria Kamau ni atwikire imwe ya program ira ciagire ngumo muno na girusi na ngumo muno tondu ra imagine mundu wavikite kana anandavika na aina mwana kana atigira muthuri mwana wake athi kirathiri akathome thini wa day secondary school akiguragirwa uniform akirivagirwa visi ya women rep wa Embu voro cio ni watwikirie mbere muno na tekwa wai one off tukoretwo tukithie naguo na mbere kumaria twambiririe ndogere riu kuthie cohort ya muthia iria gatagati kariu na September tugukora tugiosa intake ya aria makathi form 4 mwaka tuthiete wa 2027 ni tondu ni twa already cohort ya mbere twasire form 1 nginyagia form 4 cohort ya kairi form 2 nginyagia form 4 na form 3 nginyagia form 4 this year na koguo tutigaritie riu itena rimwe ru program iyo ni yatwigire mbere muno na undu wingi wa murutire wa wira riu icio ni ndeto cia kithomo na twatini mothers tu tukoragwa tugitethereria ni tutethagiria nginya category no ciingi thiini wa day secondary schools wana boarding aria thiini wa category ya vulnerable kana aria matakwivota
na twacoka ringi twaroria ngapu ingi kamwe ikoragwa ivo na thiini wa masukuru matiganite Monday secondary ni undu wa kindu gitagwa sanitary pads. Okay. Na sanitary pads ni taurire cio theru Kamau ukethira tini mathasi aya amwe magire nda ni undu wa gutura kindu gitagwa sanitary pads na magitekerwa advantage makenagia ciana. Koguo initiative niyo nayo ngimiambiriria kuona ati day secondary schools cia Embu ni twamatwarira sanitary pads thiini wa masukuru mao na ni tukoretwe twikite uguo kuma ria nambiririe program iyo na gugikinya thaa ino Kamau already ni tuishuite over 70% ya day secondary schools cionthe thiini wa Embu County tutigarite kindu cukuru 51 nigetha tukore twa cover the 167 kana masukuru monthe ma secondary maria matai ma kurara. Actually kwambiririo monthe twina initiative ya kime giki kigima ya kora tukithie masukuru matiganite na gatagati karu na Jumani tukora tugikava masukuru ta 20 thiini wa Mbere North, Mbere South, Runyenje na Manyata. Koguo imwe ndicio cia flagship programs tukoretwe twina cio tutakuriga unari kurori varo wa PWDs kana cia andu aria maina mawathe nundu wa kumatethia na wheelchairs na walking devices na hearing aids, walking frames na nginyagia indu iria tuonaga tuno ivute kumatethia na nginyagia vulnerable groups ukethira twa empower na mbia ikundi twa empower imwe na mbia catering equipment na kurespondaga ku emergencies ria twina vote. Koguo mamwe mamwe tuma maria tungiaririria kathari gako guno ni tondu twina kithaa tukithii tukiroragia ngwiciria maundu mau ni mamwe maria maroretwe ni muthikiriria riria arauragua ciuria na kuretwa akiuria ciuria na ngwiciria ni mamwe maria mekirite right. Okay, mundu na yuria tirere Mheshimiwa Njoki mumenyaga atia mundu tarehota mumenyaga atia mundu uyu ena thina gukira uyu tutikomuhe tukuhe uyu niki muroraga turoragia tondu thiini wa GAV regulations women rep bati gukorwa kirodia andu aria tugaga ni vulnerable na vulnerable no menye kuvitukira nginyagia anene ya matura tukora twina nyumba 10 tukora twina ma chiefs tukora twina assistant chiefs ni wana makanitha ari ukegua angikorwa ni mutungatiri kwi mushirika wake ukire auga vanao na vanao na ni tucoka gwiko thuthuria Kamau na tukona mundu ucio ni mukinyaniri ugikiro gia gutwika ni vulnerable kate vulnerable angikorwa ni mwana wa ndigwa Kamau ni ugukana na marwa kuma gwi chief kuonania ati niyo mamwana uyo ndai na aciari kana kurani wa single mother tarevota aina marwa makonania kwi kuma gwi chief ati ni single mother. Koguo ukoraga kwina modalities nyingi muno cia kuona ati ni twamenya mundu uyu aine vataro kana ndai ne vataro agikona mundu wa virwa ni nyomba Kamau already sivona niko wambere kuvura thimu kuga ofisi yenyu kivata gututethia tutethie ciang'ania no wavirwa ni thuku tukora twina mvonge cia kumenya andu aria vulnerable kana andu aria mari utethio Kamau. Warora Mheshimiwa na wale mumemerekia guku gwitu by the way kuria we alumni henderio guthie ground kuria macinani ni wonaga muingi ta mandastandagi wira wanyu tariwe wita mubunge mutumia thini wa county nonaga andu ta moi wira waku ta makurehagira ringi ginya mathina matari maku tiga mbuge Kamau ni uma andu ati onthe mavataga kwerewa over wa mandate ya women rep. Yes. Na nigitumi in fact muthenyi ucio twavesagwa certificate no ndwa performance kana uruti wira mwega wa wira tukuruta tukiruta si you know augaga kauga ani andu anini muno mavataga kwerewa mandate ya gite kia women rep tondu tuna county MP kana twi thiini wa gite kia women rep kwi andu mesiragia women rep abati kuthondeka barabara abati gukwikira mai abati gwikira thitima amwe yao matikorogo makivata kwerewa uvoro wa mandate uria mbatie gwika na uria ndabatie gwika kuringana na mandate tondu wira wakwa na wa single constituency MP ni mawira mairi ngurani watora nginyagia wira wa governor na wa senator na wa women rep ni mawira ngurani koguo ni tugeragia kumereithia riria tuona chance teno tukamera wira wa women rep ni uriku ni maundu mari kwa batie gwika ni mabatie atabatie gwika kuringana na mandate na kuringana na resources koguo amwe yao ni maremagwa ni kwerewa muno na ni tugendaga tukimereithagia na ni gitumi wonaga mundu akauga ni maybe timutwira ngatimutwikiriru rami na ucio twira wa rami no hatwira wake koguo tugeragia kumereithia baria tukuvota twagia nafasi tagari gutotariria
mamwe mama wira maku by the ni muheagwo mbeca tuvesa kwambia Kamau tuvesa kwambia kuma kigena kia ngava na rĩrĩa twavua kigena kia ngava for example kuvesa na kwa kuringana na constituency for example Embu twina constituency inya koguo karoria constituency inya ni kindu wa constituency ni milioni 7 pa quarter uguo ni kuga icio ni milioni 28 pa quarter na itari quarter meri 3 uguo ni kuga for example angekorwa ni quarter yo twina constituency inya tikuga tutwavewe no ni ya Runyenje quarter no quarter ingine ya Manyata iyo ingine ya Mbeere North kana ya Mbeere South ciokaga quarterly ukamenya riu ni uruta wira atia kuringana na tondu tingioka cionthe cia mwaka mugima no nginyagio korwo ukimenya ni wikatia nacio uvaru wa gutungata district wa constituency betiga hanini mwezi ni milioni 28 o thutha wa meri 3 meri 3 yathira ukaneo 28 ingi 3 yathira ukaneo 28 kana ni milioni 7 after every 3 months. Koguo within 1 year ciothe ni 28 million mwaka by 4 koguo ni ucio ni mwaka mugima ugikatire ni cikoiganaga aika ui tuvesa Kamau ni tunini besa icio 7 million ukaroria murutire wa wira ni wetererwe uvesa ne basari na for example basari ni 1.2 million for example per quarter na ni wegwari wina andu aya on the category no rageria thitini mathaci ura matwara cukuru marathoma kwina ingi matai apida period marathoma maithini wa category no kwi ingi ni tuge aria bandara kwa kuma micie mithini tumara marevira visi besa ino ikoragwa ci nini muno Kamau na ni gitumire riria turona nafasi ni twiraga president yao ne uria angibata gutwongerera mbia ino tondu wina wondi 20 na MP aina wondi ni tuge 5 kwina nginyagia ta Mbeere North MP akoragwo na wondi aina wondi cigana 3 theri no werewa na nini na wondi 20 na nina oni 28 million no na riu vau ni it's a drop in the ocean no na were ci akutisia maundu maritu tisia maundu marito tisia maundu marito but you see responsibility ria ni nayo thini wa wondi 20 na nina milioni 7 pa quarter icio ni mbeca nini muno Kamau na tini ndiranegena ni women ponthe manegenaga na ni gitumi tugaga tukongererwa tutikwa tukikompete na single constituency kana gukompete na senators kana gukompete na governors mirutire ya wira ni tondu agikora ni atini mathas aya ni rathomithia Kamau ni engi gukira mbeca iria nini cikugo ndingivata onthe kumacokia cukuru anangikorwa ni marenda gucoka no ni na limitation no ndwa unyiviriru wa mbeca iyo koguo riu ti overona ni tubati kurura na rinto riantha nigetha tutikondeketa kwa twini competition nigetha tubati kuruta wira tukigucaga tureganira na nigi kuthiuruka counting ima te muceso wina mbeca ino nini uguo cia kubata kuruta mawira mau monte Kamau riu haha basari utigagirira ta riu uheanaga mwaka ukiambiriria ni kuringanaga na mbeca riria cia release tondu mbeca cia thirikari Kamau ni citiumaga at the same time taru ni twabecanire basari tariki 29 mweri wa Mei na mbere uguo twabecanite basari tariki 30 mweri wa December mwaka ucio urathirire kuno rao ni kindu ta 6 months mbere ya tuvesana mbeca icio cingi koguo riu taruto ni turabecanire mweri wa Mei tutiramenye ni cingi ikaumira riva ciaumira ni tugakorwa tukimavanga ni gitumi wonaga riu cia tuiraumira Kamau na twina arrangement na mivango na andu aria tuthomithagia tumanengagira one off check nigetha tukamava check ya mwaka mugima mwana ucio mundu ucio ndakenga tweta riu 2027 tukavewa within between now and December tukamava check nigetha tukikinya January next year tukamava one off check nigetha mundu ndakauge aya mathiete kithurano rinda pweni riu gatutigatia tukarivirwa vicino tugatiga twa mavango uguo hede kweragwo tondu tariu women rep aheane basari mundu gwite MP aheane basari governor ena basari hede kweritwo kana kwari na meciria ma basari ici ciothe cituike kindu kimwe thirikari ikatwaraga mbeca ici thukuru ndikana we no support uguo nditwe ni aretirwe mbunge Kamau na ni twageria kome support
no kiuri kinene oragia ni atiriri ni tuge ni atuika ithini one basket at national level for example ni mundu uri kucio kuma kuria mashinani wisi office ya Ministry of Education ni kubata kureta mateta wana no tuge ni warete through the chief kana assistant chief lakini mutongoria iva kuve na mundu uria tungataga ni raithi mundu cia gukinyiria mateta gukira mundu uria we mashinani akireta thina ciake cia kithomo kuria national kana thini wa thirikari nene kuvitukira ministry ya kithomo ndina iri ciria riega gwiciria uria kubati gwikwa Kamau ni gukora kwina modalities thini wa database nigetha angikorwa Kamau nike MP wa kuria mwena wa Githunguri na ni wa Besa na ambassador na ba mundu etagwa Njoroge thini wa system ukona ni Njoroge ni muvembesa ni ofisi ya Kamau na kenda bweni ni muveu mundu wingi kuma ofisi ya women rep nigetha tukaroria kurira atari nigetha kuonekane mundu ndaga kwina overpayment kana ni wabai wa double allocation wakwa kwina system ingi kirwa nigetha gukabataga ku filter uyu ni muveni uyu kwoguo ndabati kuvewa ringi tondu ri nigetha mundu wingi nake akinyirwe gukaikwa those mechanisms good takaguri kiuri itoragia tongoria kwi mathina mugeragira inywe muno wero ni ule challenges ndo utoke muona kwa bunge mirao gari nene wakiheshimiwa ito wanaishi maisha mzuri sana maisha London maisha London hapana gutiko ndugutai mathina Kamau ni toria tugekuona wanawe we TV ri gugu kwenoro tonaga Kamau ndaithina karagara hamstarehe akoragwa maundu make mathiete nywe no korwo kima varia ngitire ya guku kwe maundu kuite na ngongo marito muno no toneketa kwa tukora tutai na mathina lakini ni tukoragwa twina Kamau challenges especially one teno na uga ya finances besa ile itakwega no kegwa ndui mweganiru tondu kwe maundu mengi muno renda gwika na tuvota gwika no ndu nyiviriru wa mbesa number 2 ukakora watigario voro wa mbesa ukethira kwina riria muraruta wira na andu aria engi andu acio matirakwerewa muno na magagutwira cira na mavite tondu matirakwerewa kana ukethira ru voro wa irumi na icambanio ri and especially ite iria irarwirwa ni mundu murume na mutumia ukethira kora kwina antagonism iyo ya voro wa mbara nyingi tondu wa mundu ni arenda space yake ru kana ukethira mutumia nake ni watweka ndo ya mutumia uria wengi depending na gitekire arenda ru challenges ta icio uguo na wamenya for example warumwa either social media warumwa radio ri warumwa mwingire na wina family wina maisha maku magutura na what have you ukethira challenges ta icio ni tumaga mundu eguo gutigwo kwagirikite but you have to move on wangenya ngikathie na mbere no toro ndio mheshimiwa double N haha hakuelewa ri ta ndeithia na mwiroreri tuelewe ni kutoelewa kazi yako ama ni kutokuelewa wewe kama kiongozi yani niwe tutoi kana wira waku ni wise wira ugendanagia na mwene na wira ni mwene Kamau wira ni mwene wira ni mwene koguo no nginyagia mabate kwerewa mwene mabate kwerewa wira wa mwene na kwerewa wira wa mwene ni mundu wathie varia urutagira wira kana varia mucemanagia na andu ni mundu wa mashinani muno nduraga na ku mashinani ukathie ukereithia andu wira waku ni uriku nigetha makavota gukwerewa muno makiria number 2 ukavota gwikarania nao nigetha mavote gukwerewa wewe mundu wa muthemba uriku tondu ugatwika riu we ndui mundu wa andu kana ndu accessible kwio andu acio matigakwerewa nawe ndukamerewa lakini mwekarania nao na wetue free nao na wamonie wanao ni andu tawe ndugakora ina distance nene muno kona ni uyu ni mheshimiwa ndangikinyirika anga ndangiaririkia anga no gutumirwe mamburuka nigetha mamwaririe ru mutongoria gakinya bu no aura the best thing ni gutwika we niwe mwene andu aria tondu wanao nio enewe ugakora mukibata ku jail kana mukora mukiaria kimwe nao of course no demwe ni gusolve maundu mothe mao lakini no mathikiririe naguo mheshimiwa mwa wanjiri atiriri inywe abunge atumia ni mu dikane gwetekani nake ogorora wira wanyu ri uria muruta kuria mashinani ti wira wa kuonekana maitho toria tuonaga bara ya tukona thitima ni yekirwo ndurona na maitho wanyu ti wa kuonekana maitho wanyu ni wa kuhutia ngoro cia andu no kora ni wa kuvutia ngoro cia andu Kamau na kinwa wike undu ungioneka na mentho
buga it is both no wike moire kuringana na ofuti uria we naguo. For example taru kwina guko mwena wa Makema kuni mbere south na andu acio maturite matai mai kuma riria Jesu aciarirwo na at one point na vatire korobe na ngiona besa na makenjerwa kithima kia mai kana ndovori na andu acio andu ne maturaga ru manyunyaga mai no ndwa initiative ucio ni undu uroneka na mentho lakini no athie vai mundu wengi nake maybe nake mubirire ni nyomba na twamutethia maybe na irio na mirengeti na mikondoro ucio anaguo ni undu uroneka kwi wengi naguo maybe utangionekana mentho tondu tutindo gitangaza for example ni tuge mundu ni murano no athie kumwona gwake no rege gutangaza nginya murimu uria arwarite no muno makiria uria iravutia ngoro cia andu Kamau ikoragwa ina advantage nene muno tondu andu acio nio makathie makiaragia Kamau na uguo ni undu wake taru kwi program rimwe tukoragwa twina ire twagia adult diapers mundu ucio ina adult diapers Kamau ucio ni mundu murwaru muno na ndavataka ida kuma gitandari kana kuthie kioro na riria wa mutwarira diapers gwake mucie mundu ucio anadure koguo gethaga ukaguwikiria kura tondu ana no korwa ndakavota kuma gitandari taruo tavataka kuma gitandari no avutia ngoro yake na no korwa riu kirathimo kiria karie goro riaku kuvitukira nginya kena andu wao kiundu kio ngingi guturia koguo ni wiroroneka na winguta kuoneka lakini usuvutagia ngoro cia andu niguo munene tondu andu magenda makiaragia miceneo Kamau magenda makibezanaga undu ucio raria ovoro waguo neguo he mundu ranjira ngogethie muno ninakendeka kuma kuria kwanyu bu etagwo tawe etagwo Njoki nakendeka anapeana pesa uliza mheshimiwa Njoki Njeru anapeana pesa aje kwa grupu yetu hatujapata na akiwa ne rage gwetha dio nere ugikoragwo wabici morning Kamau hongera to our women rep mheshimiwa double N Kethia our women rep na umure tumwendete muno guko Kabubua yotagwo Clement Baka wa Kabubua Kanyama market kuria Bere North na henda ongira jagori horo wa mbeca cia tumia ria andigwa nuka komuheago icio asa tutwesa kwa mbeca cia ndatumia andigwa nigu twina kwira ndi maremagwa ni kwerewa mandate ya obisi eno tuyanyambe Njoki kire kukia mbeca cia group of course ni tuvesaga twikite a lot of empowerment ya mbia na watogo ngokwiraga mbeca ino iteganaga out of the 7 million over ina mbeca cia groups Kamau na ni tukoretwo tukivesa na mbia ino muno uria gwikaga kwandu matrainagwa kuvitukira obisi ya ngavu ni trainaga kwi ngavu coordinator na committee ni magenda magitrinaga ikundi na watho wa thirikari ugite kuvitukira ngavu ugite gikundi gya kunigetha giqualify kuvewa mbia kibati ukorwa kina andu igana rimwe out of the 100 angikorwa kina arume it is 70 and 30 atumia makorwa mai 70 na arume 30 na watho ugite atongoria aya 70 out of aya ingi 30 no nginya makorwe me atumia niyo signatory za gikundi koguo ni makoretwo makithomithua lakini tutireka kumathomithia tondu tutingi mathomithia tutaina availability ya mbia na riria mathomithirwe last time mathomithua te onde mavoterwo kinyirwa ni mbia tondu andu aria mathomithirwe Kamau mayengi gukira mbia icio koguo mbeca icio ikoretwo ikivesa na faces itiganite koguo ngikora matia thomithua it means matingi qualify tondu marathomithua proposal etwaragwa headquarters kwa ngaf nigetha riu approve tu approvaga approvagirwa at ngaf headquarters na tarugu ikundi itaembe mbia last time kuringana na uria cianyiviririkite na ngaf ni raugire ni rarekererie na koguo within no time ni tugukorwa tukemera ni ikundi riko igukora ikivaindika aria matikiriritwe last time na ngaf headquarters masoka ma approve iyo niyo modality ni makoragia overall wa office muno ni meraga ni Jumatatu na Jumaa tondu Jumatatu tukora twi mbunge na Jumaa tutikora twi mbunge Tuesday Wednesday na Thursday mithenya ya mbunge ru ni meraga ni Monday na Friday no ni meraga mundu ndaga oke atavurite thimu office-ire tondu wangukorwo endie mbunge na timvota kuthie office-ire no ndwa motungata matiganite kugo ni wega kuamba kuvura thimu nigetha mundu amenye niku kana ndiku na gukora kwina andu office-ire no githe ndukina andu awira kwa kwina andu awira office-ire yes na nitukoma va namba ya thimu wakiri gwitwo ng'ang'a ni
tukaithia thengio muno advocate Ng'ang'a CS ajira great discussion there. Waku ni mwikaga empowerment we ni ukoragwo program ino ya empowerment ndirona irareho matura-ini. Timu iku nekite last time, I think last year nire twekite twaina yo Embu na tukitethia ikundi itiganite na mbia na kine mwaka uyu tutieku kana ndimu iku empowerment teo empowerment ira tukore twi nayo ni ya self initiative ya kuma obisire ya ku empower andu matiganite na ikundi itiganite lakini tire ru twagenda gatira twamitaga wezesha iyo twaukire gwakwa rita rimwe tutirega ringi riu ngoretwo rungika icio self initiatives. Good. Na tondu mweshimwa double N wewe mu ground feel ni thia ground ri nyotinda kuria matura-ini maturari wathikiriria ri andu ri akwanyu Embu ri ni akenu ni uria bururi uhana kana maroiga atia amwe 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 ni akenu amwe ti akenu tondu muturiro koragwo iguo Kamau tondu andu mararia ngurani kuringana na uria mundu arona uria bururi wikarite makauga maybe muturire ni umire muno makauga indo ciina goro maundu mavana maundu ta muguo akora ni ndeto cia majani ukegwa ni mararia uhoro wa majani no ndwa taxi especially ira twauga 0.8 iria kuratuika majani for example ma Kenya makurengwa na ukethira kuratuika ru majani ma Rwanda ni maragura gukira ma Kenya na umenye Kenya gutuikaga ni majani mega ukethira murimu wa majani ru na negena no ndwa va uguo na ukethira uhoro wa macadamia thoko inthi muno tondu ru kilo kinyetie ciringi 30 pa kilo ya macadamia ukegwa in terms of mieneo we ni marauga ndeto eno ni irorue tondu riu ndeto eno ni ya murimi na murimi ni nawe koguo uguo niguo riera rivana especially mwena ucio wa agriculture kukienda kurorua especially murimi wa majani na nginyagia murimi wa macadamia nigetha murimi ndagatuike ru akarimaga agatumira mbeca nyingi na ndai na faida. Maundu macio ni mama andu mararia ma mararia uhoro wa mama kiri uhoro wa macadamia mararia uhoro wa manda tondu ndeto eno ria president ya Embu Sunday no yariru uhoro wa macadamia na yariru uhoro wa macadamia no yariru uhoro wa nginyagia ndeto eno tax eno ya 0.8 na no yaritwe vindi ingi kora na function na kumwe na Embu koguo ni ndeto ya ma iria batie kuthingatwo nigetha murimi ndakareme akenoragiria nthi. Haya good. President yarari kuo ni muramwelire ni werirwe Sunday ni erirwe aina report hiyo. Yes. Riu ri we warora ri kwina Mount Kenya East na Mount Kenya West ni andu ni agayukanu we no makureteaga ukanu lakini we ni turaigua tuta Mount Kenya East ni turaigua wana tuvatie kurorua ta Mount Kenya West tariu okay abewali nigetha kiuria gioke abewali si Kamau nisi gatwarie uma Mount Kenya East that is Embu, Meru and Tharaka na Mwea ngwiciria ni itaragwo ta kwa ikora Kirinyaga ya Mount Kenya East we ni itaragwo uguo we Mwea ngwiciria ikoragwo i part of that na iyo ni Mount Kenya East na utongori uria munene wa Mount Kenya wakoretwo thiini wa Mount Kenya West twarie uma na Mount Kenya East ikoretwo ni uyuka gwicuriria gikavu twicuriria gikavu na kura Kamau twi tukinariganira uguo riu tugekera ru tuturagwa varia twatigirwe riu tungira kuwa kwina Mount Kenya East atia na Mount Kenya West the larger Mount Kenya neno Mount Kenya East riu na tekwa twauga twiga orania lakini ni tuvatie kumenya tutuike recognized riu tore twaverwo gitekia deputy president kuma Mount Kenya East ni tuvatie twikare tukimenyaga wanetwe twina usemi kana twina mugambo tungiruta andu wa Mount Kenya East na turikogonizwe na tuonekane tandu maivo na mavati gukorwa maivo utongoria ri. What do you mean Mheshimiwa Njoki Njeru ati murikogonizwe atia mutigaturorie ri hende ya Kibaki maundu mothe ni nyu mwareheirwo hende ya Uhuru taguo kurikogonizwa kungi kuriku kurikogonizwa mutikone kura cietu kwa cie nini muno ta kwa itangitethia
Nisiru tororagwa in terms of andu aya maina vote county evana atia. Nwerewa na nwisu kuma tene cia Tharaka cia nithi nicio ciocuragiriria kiondo kura cia Tharaka nithi ta inginyu kwera gwa bado kethurano bado kura tenginyu mugodi ya nithi inakuja angithi inakuja na pick up sasa huko kwenu huko kwanyu leo mwe one term kana mwe two term kana mura support ke no riu ne hede ya gucira hena mwaka omwe na mweri umwe tuthurane kwanyu murauga atia kwe andu maiku of course tutingi bury our heads in the sand tondu of course ukegwa kwe andu maradia cia ndeto cia one term na cia two term tondu ruwa mundu aina weathi wake wa kugwa ri arenda na ndungimuria kana ndungimuringiriria koguo kwina amwe maradio voro wa one term amwe maradio voro wa two term na wa mundu aina kivoto giake Kamau gia kwika uria kwenda politically in terms of urenda gukorwo we mwena uriko na ni itumi iriku iratuma otua matua mau Mheshimiwa Njoki we mwena uriko ni Kamau na thuru ni andu a Embu na kiama kia UDA mwaka wa 2022 na mathura na kiama kia UDA 2022 nginyagio munthi bado ni thini wa kiama kia UDA even as at now ni thini wa thirikari why tondu nini rauga kabinda ga siasa tiga kinyu gaka ni kabinda ga kurutira andu wira nigetha igikinya na kuu mbere andu a Embu nio magakora makirora kigeranio marore kigeranio kia kuma iguru nginyagia nthi maugi atiriri uyu ni muturutiri wira kati muturutiri wira tondu tukambirio varwa kuga ciathire ciekurukire ni turira vau gatagatiri Kamau koguo ni nirera andu kava wira wambe warie wira waria gatagatiri kari una ria tukathi 2027 tukirora kigeranio maundu bagauka makiretaga batazati nao ni thini wa thirikari ni undu wa mawira maria turavota kuruta na maria ngovota kuruta ni thini wa thirikari tondu eragwa ng'ombe iria irwagari iria imurigori iyo ni yumageria ni kama gwe kaumeria rwange kura kwe vandu ningivota gutetheria andu a Embu county thini wa position iria ndi na njira ya kumavoera kanyamu kana kumaguciria kanyamu the better video ingi yakinya andu a Embu ni magatua cira na magakora makigerera kigeranio na no macoka kuga atiriri turenda u kana tutirenda u kana turenda wa mundu arute wira video yakinya andu ni magatua cira thank you much twambe tuikerie twacokereria ni gucokia kiuria ki haha ya kana no ukarugama Ngai atukinyiria 2027 mwero redio gathi haraihu studio tuna Mheshimiwa Double N Njoki wa Njeru kuma county ya Embu muno hari ciana nini ni teithagia gukura kwa mwiri wa mwana hari ciiga cia mwiri na also nginya ngira hakiri no nginya thie kwa Danmia ate wathie maundu ma guku mekurorwo nu ni uramenya ati niwe urahanga we riu tanjira tugucoka twambiririe naku ciana cikoretwo cikiura kuma January 2025 nginya March 2026 ati ciana 23 ni irora o muthenya kwaga gutaukwo ni watho tigitumi kiiganu gia kuhitia mwana ndari consent yake koragwo na muciari agiko ni wahikire kundu ciana ticio ona korwo nduokite na ciana na wokire ugiikara kuo na ni wahikire na nigetha we utige guka kuria turi ithue tuke hau haku nja hakuhi nawe tuguthomithie watho oro undu umwe taukwo ni ihoto ciaku thini wa Succession Act yugaga mundu wa mbere wa kugaya indo cia mundu ukuite ni mundu retwa ki spouse kiuria kiria we nakio ukoria kwa muhiano sa kwigwe ri na ni njigite savings yakwa kuu ri savings yakwa ngacirika vate mundu angikorwo ni anyitwo na ni ohwo mundu no ahanyuke igoti-ini guthi ku file divorce ithue na mawakili maria turi namo guku tugagucokeria ugataukwo ni watho oro undu umwe na kihoto giaku every year menya kana sako yo ni ari new license wina ground enough ya kumutiga aikorwo ni ohwo thini wa tabara ya menya kihoto giaku na nie kihara wa Mwangi njamba ya watho na kihoto rugano rugutuma urire no theke Itu gakwa Mahenge
wende no mene rugano rwina njatukano twara haro cia kuona ku ungumania wiru guthianira ona mwitakunyo mugondo ni najiteta huyu no kae gatinyiraga gatari gakunyei. Don't dare joke with me. Ni kanya kaiyũire mwaki haya wa mabebei kana ni wama. I cannot return to poverty. Ona kaiyũire mataro tondu kwĩonera no anga kĩrĩ kwĩrwo. Itanra na ithuĩ thĩinĩ wa Inoro TV. Dana wega ntwacokereria nigetha turekereria ndereti rucine rwega twina mheshimiwa Njoki Njerũ double N kuma county ya Embu na thengi muno tondu message ni nyingi fiu kwa woingi ciokete kuma kwanyu county ya Embu mheshimiwa ndu andu twetagwo Gikuyu Embu na Meru turi amwe andu agema yes na rugendo rwo ni tuthiete hamwe miaka maingi rwa uteti na utongoria guko bururi-ini he mundu kujete ngoria 2027 utapigania kiti gani nukaigirira 2027 ni ngakorwo nge defend giti kiakwa kia women rep kana kia mama county the Embu county na nireka uguo ti ati tondu ndingirunga maiti ciingi ningienda no nienda kuvariri giti giki kia women rep tondu kwaina women rep wa mbere kwaina wa kairi na andu matiavota ku feel kana kuigua wira wa women rep kana wira uria marutire riu ningiuga nirenda kumarutira wira nigetha magekira ngurani na nimekirite ngurani agakorwa thini wa Kenya ngima twi top 10 it means ni marafiro over wa gitikia women rep kungakorwa ngi defend gitikia women rep 2027 itina riria kairi koguo andu wa Embu niramoria na gitio oguo mambikire wega 2022 makimbikia mbere gitiri giki 2027 niramera makambikia mbere ringi yes taria makiri haha wega atiriri kuheriri giti giki so far ukihete riri uriku nikibete riri either wita wake wa wabici kana wewe mundu kiumbe nete wikite ukahe giti riri nikibete riri nita WN mundu kiumbe na nita ofisi ya women rep one kama wa tugura ugite nwise na rutaga wira thini wa Royal Media mwena uria wingi wa wi mwaro na andu ni mambise muno kuvitukira the microphone na maybe initiative ira twaina ciona kuria mashinani kuvitukira radio ma CSR na maundu ta mau uguo no andu aria engi ni mambise kuvitukira riu maybe sauti na andu what have you na ngiuga riu ona na thurwa ni kivariri na njira ya kuthii kuri andu mari nigetha andu mamenye mundu uyu behind the mic ni mundu wa muthemba uriku ni mundu wekaria atia number 2 no ndu wa office na yo no ndu wa personal initiatives ire tukoretwe twinacio ni tukoretwe tugika maundu matiganite for example kethira ni twa empower groups tiganite nginyagia cia youth tukamava car wash machines kana machine cia kuthambia ngari tukamava matangi ma mai tukamava toolboxes akorwa ni kuria mwena wa jua kari mwe tukamava uniforms maria matagwa overalls kitaras tukamava indo cia kuruga na warmers na mathaburia na isiko na ikombe icio ni personal initiatives ukethira nginyagia andu a boda boda wanao tukamava nginyagia car wash machines na youth ta university kwa kiria kime ya university itongoruga ni Kim nao tukima empower maita youth nigetha mambiriria biashara ciao na ukaroria voro wa tariu kavinda gatai kurasa ni turavere wa wondi tuna wondi 20 kamau turamavecaga wa wondi igema dia 56 na 80 toni na wondi 20 tugagutie wanda na wa mugongo koguo na meganania ntho wa mundu wa wondi atwamave igema rimwe dia 56 tukina gatona bia ringi maybe tukathie another round maundu tamagu tukoretwe tukithie na mbere namo na pia wa mwaka kamau ni twikaga kindu gitagwa na Swatin camp na Swatin camp ni kuroria voro wa ciana ino nini eritu twambiririe camp ya mbere tugiosa eritu magana maire ma 50 tukimatwara thini wa establishment imwe kuria Biruri high school magikara kukima makithomithagio maundu matiganite gender based violence maundu ta maguo teen mothers program mental health
na tukoretwo tugika uguo for the last 2 years. Last year twosire anake na iri tutontonia na tukarivora pregnancy na vora mental health na mwana kenda hivyo na mwiri tu nike wivo, then we are not helping the society. Tugika joint ya anake na iri tu na mwaka uyu bado muthiare wa mwaka ni tukukora tugika the same initiative itagwa na SUA teen camp. Icio ni their personal and also obvious initiatives cia kwa cia kuona ati ni twakora twina wagiriru wa gukorwa andu aya magikora mayarorie wega. Haya, good. He undu wa gweta wa gender based violence tugikoretwo tukigua maundu maya ni marekeka muno kwanyu Embu niki kirathie na mbere ngahi acia mucii kaigua muthuri na mutumia no mbara no gukora kwina mbara na twa muthuri na mutumia wabata kwithira nginya ciana ni ciokanirire na aciari kana ukathira mwiri tu ni anyitirwe kiavinya kana ukethira muthuri no rivirwe ni mutumia na thire ni marivagwa muthuri kararivwa ndaragia muthuri ararivwa ndaragia akiraga kiru anaumira na varia athie gukinyaga kireti gake ethe ni gaconda kana kiria mundu akundaga ukethira tu ndaravata kwaria kana ukethira mutumia wanake ni warivwa kana ni wenkatwa ni mutumia wake arivwa korwa magegwa mundu na kabiu auragwa maundu ta muguo kuguru nundu andeto ino cia gender based violence kama uni na ukire na initiative na idea na indingi president ya ukite we Embu 2024 pindi ya International Women's Day ngimwira uboro wa gender based violence na ngimwira no amende gukora twina rescue center thini wa Embu County enda satnao kama u tutigarite varia vetagwa vanyinyi na marigo ndigarite kwa Piers Hinga niko vati gukora rua imumbe umarwa manyomba turaroririe turathire mwana wa Manyatara Runyenje mbere na South tugicaria nyomba mbegere tungivataga ku innovate ya thirikari tondu ni G2G government to government tumithondekere center tumirenovate na ni ironekire kuria mwena wa sub county ya Runyenje koguo ni tura establish a rescue center litwike tari uriro ria andu aria mabutua ni gender based violence na ni very strategic tondu vari ivakuvi na police station na ivakuvi na thibitari ya level 4 ya Runyenje koguo in case of anything kwina reporting desk varia na kwina vandu mundu arengithia akona matibabu hindiro kwaria na andu akuri uguciria course niki hikirehaga ngai haici cia kimuci cia kagiririo niki ugeciria mucima rimwe kama u no rimwe ni establish thina varia cia umirira tondu ukona mwiri tukana mwanake thini wa family ya giita kana kinyua ndawa kana agituika na warwara murimu to tuga ni ta wanyitwa ni stress no gukorwa muciari wake vari ari either ni muciari wa mutumia kana muciari wa mundu murume maturaga marwaga mayairi maita aciari koguo stress yega ukekanyita mwana ucio koguo nake mwana ageciria bibi uguo niguo turokoragwa wikarie agatuika stressed up koguo na riria akagimara mwana uyu ageciragia muthuri na mutumia maturaga marwaga guti ngorombega kana guti mucii mwega riu kethira ndeto cia kuria muci kana kurega kweria no kana maybe economy kethira muthuri ndai na kamutuga nginukio munthi kana egwe onirwe gwa ciangania no twarire kamutu no gwakenda na twara kamutu ukethira gukora matiraerea no wega na ndeto inu igakara itakwarua thini wa mbonge itiganite kana sector itiganite ukethira ru marega kwarirua wa mundu arakira no ria isi kana rescue center no kahigurwo ri sorry uko turenda kumiambiriria wona twanengerwa marwa ma andova ni Piers Hinga rundi tukwambiriria ruwira wa innovations na already ni move kigina kiambere kiambia ni nambia tweterere tu tuvewe marwa nigetha twambiririe tombesa ciego kama rugo ko mundu akarikora maundu mothe ni free ni kabisa igakora kwa free kugugo cio no ndu mwega reke tucoke hari hatutamu na wanu tamu yes tondu ni mundu retwo Mbogua Mwangi guku Nairobi aranjira Kamau uria Mheshimiwa wa Njoki niki giatumire metikire kirima kigayanio ni outsiders as kirima na giturite kiri kimwe kuma hindi ya mau taru ni uraigua horo wa one term ukaigua horo wa two term andu ingi amwena wanyu ni ta mari two term ni tondu wa Professor Kindiki gukora tene wa deputy president aria ngena wa mwena uyu nyumete aige kuringana uria nyona message haha yes ni ta matarenda kuigua biashara ya two term ni tondu uria Gachagua ekirwo na uria economy hana na itumi nyingi yes inyui muroneka ta mwe two term
Mwana Mount Kenya East ndio etuta Muremberi. Mwana wengi wa Mount Kenya ni West. Ni West. Mwana wa one term. West ironeka one term. East ikoneka two term. Na anyita. Ikioneka. Okay. Kana kuringana miario ya atongoria uria maragia. No kuroneka ni tondu wa hihi Professor Kindiki gukorwo ni neighbor yanyu kana niki? Ate gukorwo ai mwena wetu ati andu marauga ni one term kana ni two term Kamau ni kuroria baria Mount Kenya East yumite na Mount Kenya East kuma riria twaverwe wi athi kwana kura kwina deputy president umite mwana wanyu asha hakuna ndaigua gutiana kura kwina deputy president tondo deputy president mheshimiwa Honorable Kibaki ai wakuma Kenya West tegua Rigiji ai wakuma West no ingwa ina giturwa gike nene muno Karanja Josephat Karanja the late ai wakuma na kuguo riu nukone riu mwena wa East netwe tugite mundu tungiuga no wa mwena wetu anetwe ni twasisa mwena wa uria heguru kana wa Mount Kenya West kuguo tiga Abraham Kithure Kindiki professor tiga kare wa vuo twiguanitwe takwa twi anduri na nituramenya giti kiu ni kiramererua matamono kia deputy president riu ni gitumi uregwa tukinyite ndi tukiuga ndagacunwe kana gitika besa nwe kundu kwingi matikarorie namba ciria twina cio marorie murutire wa wira na opportunity yetu ya gukorwa twi anetu tu Mount Kenya East tukiuga kwina mundu tungitira no menye mundu wa mukombo ni akiragirua kumo ya gite kiu ri ni amuteithitie mundu muonete kwa tarugi ndio tutena PS Ruko CS Ruko no akuma mone wa Mount Kenya East na kwina lot of appointments cia itiganite cia ma chairs ma parastatos na kundu kwingi gutiganite na ma PSs koguo tungiwa ni mututethi wa person I think wa gitikiu ke Mount Kenya East ni mututethangiu nego uguo na njira nguhi mheshimiwa wa double N when no support guthurwo ringi kwa president William Ruto nira support kuthurwa gwake na augaga ke ndangi kiti mtiani kana kigeranio kia raia auga kiu ndangigwa na tondu ni wira okaria uguo arathia gitetagira na ningitetagira wa mundu agitetagirira raia ni ekamua lakini ndira mu support kuthurwa gwake thini wa kithurano gia 2027 no mwingi wa Kenya niguo kamua to nio maina kura iria magaikia. Number 2 tutanauma vuguo Kamau no kumburagia vara one term na two term na wambodi vara 2027 gitikiria ngarungama na wagutoguo na ugavatege women rep nikio ngarungama wana mwerekera wa kiama andu aimbu no magatua cira to nio makwandikite kana nio mamandikite nio meraga mundu turenda uthire vandu vana I remember riria nai kwa we mwana ngithie siasa 2022 Kamau acio no mambirire ndabweni uka tukuvete kitekia women rep na turenda urungame na kiama kia UDA koguo andu aria matukoragwo magituthura ni matuvetaga mwerekera tondu at the end of the day no maina kura koguo kavindari gaka tumarutire wira kavindari gaka ni marutire wira ndio ya kinya ni magatwira o marenda atiriri ha undu ugajaga kidogo haha muingi niguo wagirwo kwira mutongoria kana mutongoria no wagirwo kuonia muingi njira no wagirwo kuonia uri ungi. Is it you as my leader no batie kwira mundu wa uri urakuthura njira but also mundu uyu urakuthura nike mukwandiki koguo kathie mugaru nake ni kuga we ni wevuta wira no erewa no ngwire nirenda guka guku kwenoro na ni nirenda na ngwire nirenda Kamau na wo uge ndurenda urenda mundu wengi okena teni you see at the end of the day sauti ya kunie ego carry the day koguo ni wega kuthie kuria andu aku ana kuria mashinani ni tanda bweni ni murie murenda atia uguo murenda niguo nguvingia kuringana na wendi wenyu tondu wa ukathie mugaru nao then it means we wa wenga mekuhura muno ni makukuvura muno na niyo ene we na they own you through the vote koguo no nginyoke karathi ukamathikiriria wakiria kumereithio ria maybe ure ciria niguo wega wona matirenda
ukamathikiriria no ria marenda tondu nio magutua cira baria we no mabe murekera Tanzania urenda wa 2 3 kana ureka 1 2 3 ni undu wake kana urenda kuthie mwena uyu ni undu wake nao makwereithie gitumi matarenda ndeto iyo mukena ukaintua conclusion kana equilibrium uri murona niguo kwagiririkite. Okay, good. He mundu we haha ranjira kana ni utigetie wheelchair oge muhe mwirete ni irathirire na ni tura expect ni iguka bari igauka tukamera ntumamenyithagia wheelchair ciauka na tumatwaragira kwao miciiri ciumaga ku gucaria gucaria kama ngenda gucaria kumavuriria mundu kibota ndangikibota gitege tigia toro egwituma otherwise kinu ya gwituma no tukona yugu no mbere andu mwena wa Mount Kenya Kamau tutige cirio barwa Mount Kenya East or Mount Kenya West. Mount Kenya ni Mount Kenya anakura ngio kwina West no ndo na East no ndo ndeto itiganite lakini andu mecirie takirima kana Mount Kenya as a whole tutagutindania barwa either it is East or West nigetha tukoneketa kwa turaga he mundu ajira tucoke haha Professor Kindiki tariu ebure tiga horo cio watariri waite muingi uteithikite na ki riu githe ti miaka iri rorete kuma Kindiki atuika deputy president ukuona ta muteithikite ati andu a Embu na gite kiu ni wise kama utongoria we bakubite undu mwe na we kurasa mundu ngivata kuramuka gwake kana ukamuvorera thimu agakuthikiriria kana ukamukinyiria makaya make agakwigua ti undu umwe na mundu wi kurasa na aikuria aita deputy president either ni Mount Kenya kana Mount Kenya East kana West utumuragia wa Mount Kenya no votaka gukinya interests si andu a Mount Kenya, both Mount Kenya East na Mount Kenya West tondu aivaria tumuragia as a national figure no ati ai mwena uria wa Mount Kenya as a whole whether on the East na West tukamuroria ta mundu wetu angivota kuthie toneke bakuwe muno na president akamukinyiria mabataro ma Mount Kenya West nigetha twegua maundu maria marathie na mbere thini wa Mount Kenya West akora ni ndeto cia barabara akora ni ndeto cia thitima tukamenya twamukinyiria ni akuvota gutusukumira kwi varia vai president nigetha maundu magakinyanira Mount Kenya has produced both deputy and the presidents. The big question is, how have we benefited as West? High levels, employment, skilled employment, poverty levels, and aria mandikwo mathia ukurora maundu mao. Mutumio message ino akauga there is no value at all having presidency coming from the region. Ndigutida generera no to ndikwa ndarokerio irumi. Ati ugethie ona kuria ma president mana uma othicagia ciao matura mao ukora andu mari ona thina indi kana mari mathuro mateithi matura kana mateithie mici ya andu kiumbe riu hau niho ndarigo no mutumi ndiko mugwatanu Kenya hana ate hinda riri mweshimwa urona bururi ate in terms of ki welfare ya andu ki muhuko ki mawira ki youth murona bururi ate aria mwikuria bunge ri mukinywa cai muri atongoria ri mukiarie muigua muna bururi urorete nako gatuge okay ni personally ngaurua na tukiaria na atongoria rengire twacemania tono twarangagia ni tugeragia go compare uria maundu marathie na mbere kana uria maundu mekarite in terms of toreru tukwaragia for agriculture in terms of economy area ivana na tiga tuge tukiroria maundu mama mothe ni turaroria tuga compare na baria tumite na baria tukinyite kabindari gaka na of course tugigeria compare kana guringithania maundu mau mairi baria tumite na baria turi kabindari gaka nireciria bado kwina muivoko ati maundu magakora mai mega ega gukorara mekarite na mbugaga mundu uria uratungatwa ni komenyaga kana maundu ni mega kate mega kana maundu ni maracenjia angikora ni boro development mundu baria ari ni ara fata ku feel development
kana kaundu karia atanekirwa gwe kaundu geke tondu andu aria tutungataga andio nio mangitwira the direction iria tikite in terms of utungata uria maratungatwa nao nio mabati gukora magiturorera kigeranio mauge angikorwa kwa aina cukuru cigana undu muna utungata wa thibitari utungata matiganite kwina undu mundu angigeria gukompea kana kuringithania akona kwina ngurani gukira kuria kwingi kana bau kabere ngwiciria ucio nike consumer kana beneficiary niko kora ubati kurwa akitwira ke arona atia kana baria turi utongoria ucio ni mwega kana ti mwega murutire wa wira ni mwega kana ti mwega in terms of nginyagia development agenda riu ngoda kwenda kaisi ithatu itigarite mweshimiwa ngiko hena undu itakuritie undu ngenda gutiga wera andu itu kuria Embu ndagika ici ithatu ni ciaku ukiugaga uhoro. Okay. Thank you Kamau. Jokie ngatho na mbire muthikiriria wetu ria ukora thiini wa Embu County ni mere kabinda kau gatigara gatagatiri kariu na bindi ira tugakora tukithithurana ri maina kanya ga kumenya mutongoria uria ungi matongoria mutongoria uria matongoretie mutongoria uria ungi marutira wira wega mutongoria uria ungi matwarithia na bau mbere na mundu amenyagwa na wira wake muti mwega kama umenyagwa na maciaro maguo na muti mwega uria uciaraga maciaro ndutemagwa witagirirwa mai no gikirwa thumu nigetha uciare makiria ni tondu kiria mundu aravanda no akiakethaga ni mere ni ndi tadaboen turorie wira uria turutite baria tumite na baria tukinyite na ni mere gitina kiu gitigarite gatagatiri kanu na ida tukakura tugikia kura mwaka tuthiete wa 2027 ni tukorwa tukithingata mawira maria twaugire tukumarutira wira especially kuma ofisi na ni mere nie muvonia wakwa ko nirakabora tugikinya January ni ndigakorwa ndigaritie wira wa nayo mwe uria ngakorwa uria na bangite kuvitukira ofisi ngakorwa ndai murikio ngakorwa ni marikiritie na koguo ngimera mathure ria kairitwe nondu wa 2027 Kamau ndigakwa kumera nigetha mbuke ndikie ngamera nigetha twambiririe chapter ingi njeru wingi muceru turikite wira wa miaka 5 uria tukoretwe tukimarutira na uria na bangite ni marutire uguo niguo ningimera na mathie na mbere na kunyitirira nigetha turute wira bamwe na ni macokagiria ngatho nondu wa heshima Kamau to ni tutwaranite nao karugendo kega na ni turutanithitie wira nao wega na twitio tukiruta wira uyu. Asante thengio muno mweshimiwa no kwanyu gutire magunza nebise baria ukiririte uba ngunze tutingiuga gwe kondu gutai ngunzi Kamau no ukaturagia ni ene ngunzi no werewa tondu ndeto yokoretwe kirirwe nginya thini wa social media na ma TV ri no nwambiriria atongoria matigane na ndeto cia ngunism tondu taru niuse atongoria magatuikanio magatongoragia ndeto cia nguns taru na guku Kisii nuronire eri tu ciana cia cukuru ikithithukira arimo na kumaribana mathiga mekite mewikanitie ni tondu ni maroragia kona atongoria amwe uguo niguo mekaga koguo ni wega ndeto cia ngunism thirikari irorie ikundi ino ciiko na matritwe without masika na gutai na kindu gitagwa matai kwigwirwa ntha tondu whether you we thirikari ire kana we muthini wa opposition ndeto cia ngunism ciauka igathukangia gwaku na ithukangia kwa mundu uria wingi. Thengio mweshimiwa wa Double N reke tukinye hau atcoka Embu magaithia muno tugukinya nigetha Njoroge Githinji nake maingire na Njogu Kamande wa kuma Kiambu County ni tugucemania ringi thaa imwe cia hwaini tondu wa mohoro ma hwaini yetagwo Kamau wa Kang'ethe na Tita guku kumaga. ni gland ikoragwo ina wira mwingi mwiri-ini ni rutaga kindu tugaga citaga hormones. Hormones ni nyamu cirutagwo cigathii thakame-ini ciathii thakame-ini ri cigateithia mwiri kuruta wira. Hormone iria cirutagwo thyroid-ini ri citumaga wari irio ri ukahota irio icio cikahota gutuika hinya. Mama wanyu nginya mami wanyu niki gutangigia mundu wa kuregana nake riu uria kuroneka mureganithia hariwe ate riu tukeganithia ata nie no ngurie Savi kori no arute wira ucio niki ndangiruta wira ucio niki kai ari na thina wothe
aca ndarĩ na thĩna no ningĩ thaa ici we ndarĩ gũkũ mũciĩ. Wĩna ma, we rĩu athiĩte gũtũra kũu. Ciana cikoretwo cikiura kuma January 2025 nginya March 2026 ati ciana 23 ni irora o muthenya. O ta uria tumeraga mundu ndakahutie mwaki ukeraga mwana waku ugwati toyo ungiuka no tutikonage undu tongihanikira kuu kungi gwaku utangigukora. Aciari mariganĩirwo duty ciao cia kurora ciana makahanyũkĩra muno ni undu wa nginya poverty level mwena wa wĩra na ibarua. O ta ũrĩa biribiri ĩkoragwo ĩna marangi maingĩ, nĩ athakaririe ũtũũro wakwa, na nĩrĩo ndamenyire atĩ